Good day everyone and welcome back to another episode of Eer Talk. I'm Krizaan, the head of Luneke at our school. En ek is een van ons leerondersteuningsjuffrouens hierso, Janine Fourie. Vandag het ons 'n baie spesiale gas by ons, Sunay Malan. Sunay is a learning support specialist and we really can't wait to hear her expertise on today's very important topic. Welkom Sunay. Baie dankie. Good morning all the EFRA parents and good morning Krizaan and Janine. Thank you for having me. I hope some of my tips can inspire, even if you have heard it already, maybe just to give some techniques on how to study smart. We're tackling something that's on every parent's mind right now. End of year exams or assessments. Whether your child is in grade 4 or 7 or 1, exam and assessment season can feel overwhelming. But here's the good news. With the right study strategies, any child can prepare effectively. So Sunay, I'm quite sure that you are currently busy preparing learners for the upcoming exams. Maar hoe kan ons ouers by die huis begin om hulle kinders vir eksamen voor te berei? Wat sou jy sê is die belangrikste beginsels wanneer dit kom by eksamen voorbereiding in die laerskool? Ek dink volgens my, en ek is seker meeste van die ouers is al reeds 3 stappe voor my, maar 'n goeie studierooster is baie belangrik. Nie ene wat mamma net alleen uitwerk nie, maar saam met jou leerders sit en uitwerk, saam met jou kind en visueel sigbaar ergens in die huis, lekker groot, lekker by P&A gaan uitdruk, met, ek dink, goeie opmerkingies ook, plakkertjies wat motiveer, vir hulle te wys wanneer skryf hulle watter vak, maar saam met dit ook 'n studierooster. So nie net wanneer skryf ek die vak nie, maar wanneer doen ek voorbereiding vir die vak. En soos ek sê, dit is maar 'n gekombineerde, ek wil amper sê, 'n span poging van albei ouer en van leerder. En dan, een van die groot dinge is die area waar ons leer. Ons party van ons kinders verkies rustige areas, waar dit in hulle kamer is, dalk in 'n studiekamer. Ander ouetjies verkies nou juist die brightest room in the house. Party van ons verkies ook om nie in stilte te leer nie, so ons moet baie mooi kyk wat is ons leerders se profiele, ook om seker te maak ons akkommodeer 'n spasie in die huis, en teen hierdie tyd is die spasie gerad met alles wat nodig is, lekker highlighters, lekker lig, dalk musiek vir hierdie ou, en ja, ek dink die leerstyl en die omgewing is 'n baie belangrike ding om voor die tyd vas te stel. 'n Leerroetine skakel natuurlik ook in by die studierooster, ietsie wat elke dag van vandag af of van hierdie week af konstant gaan bly, laat mamma seker is dat ons bly by ons daaglikse roetines tot die voorbereiding vir die assessering. So 'n studierooster wat vroegtydig opgestel word, 'n rustige studieruimte sonder afleidings en gereelde breuke is nodig om optimale leer te bevorder, nê? Maar ek dink soos jy nou gesê het, Sunay, dit hang nou maar van kind tot kind af wat hulle voorkeur is. Ek het kinders by ons skool wat ek van weet wat op 'n yogabal sit en hoef terwyl hulle leer, of ek weet van 'n seentjie in skool terwyl hy leer, gooi hy 'n tennisbal teen die muur, verstaan, en dis so hy maar dit inneem deur sy audio notes wat hy luister. So dit hang maar af van kind tot kind wat hulle leervoorkeur is of hulle leerstyl, soos ons baie keer van praat. So Sunay, what about active recall? What is that and how can parents apply it at home? Active recall, in my opinion, also sometimes link with immediate recall or with our shorter memory, or most of our EdPsychs would speak about our working memory. So things to actively recall what we have learned, again, according to your learner's profile and how they study, but sketches to recall what you've learned. For instance, instead of just making summaries on a mind map, to have the pictures on the wall and use the ball to throw it against the wall to show to the pictures. Some kids prefer using flashcards, and flashcards not only with the information, but at the back, maybe high order questioning, which the parents can also introduce to say, name the 7, or how many planets do we have again? I think it's 8, 9. Meneer van As, my jas sal u nie. Okay, 8, great. Thank you, Janine. 8. Have the 8. 4, wel dan. Ja.
Proses weer, hoor, proses weer. Ooh, thank you. So have the 8 planets on the one side, but also very good questioning around the questions on the other side, and use that as an active recall of what we've studied. Completing tests for the older kids is usually a technique that we like to do, again for the questioning, preparing them in how it would be in an exam and how the standard at FSDAL would follow through, so that they can link whatever was learned with the question being asked. So there are amazing platforms out there where you can get old tests from. That is also a technique. And then I don't know, but I think most of us like to have the questions verbally asked. But again, parents, just make sure it's not just name the planets. Name the planets and give an example of one with water or what you can hear that is definitely not my strong suit. And we always say it's okay asking it verbally, but you have to be able to write your answer down. So it's okay as part of the learning process, maybe doing it verbally, and it depends on your child again, but you must be able to write it on paper for the teacher. So you have to practice that at home when studying. Definitely. And if I may add, what is also so valuable, Krizan, is if they can answer exactly what is being asked. Yes. That is also a comprehension question, phases of comprehension that we can already start implementing from a very young age. Byvoorbeeld nou met ons graad eentjies, as ons vra watter kleur is die lig, om nie net te sê blou nie, maar presies die antwoord wat mamma vra, die lig is blou. Ons praat nie in ons alledaagse lewens so nie, maar dit is dalk tegnieke wat ons nou in die assesseringstyd lekker kan inoefen. So nou, ek dink jy het nou so 'n bietjie daaraan geraak nou met jou vorige antwoord, maar jy het nou verwys na die Ed Sykes, die opvoedkundige sielkundige. Nou ek dink hier, as mens in leerdersorg is, dan werk jy met redelik baie van hulle verslae of 'n verslag van 'n terapeut of so aan, wat 'n aanbeveling maak dat die leerder met visuals leer. So Sunay, can you tell us briefly how you use visuals for learning and exam preparation, and especially how they help learners with specific learning disorders such as dyslexia? I've got such a soft spot for the learners and the parents in specifically this stage of the year, and I think it's very challenging. So I first of all want to say well done for any household who is currently trying to either study or make mind maps, or including visual stimuli to assist your learners with specific learning disorders. It is not as easy as just giving the textbook or getting it off of the platform and studying. It is quite a lot of input. So baie well done vir al die ouers wat besig is om dit te implementeer. Ek dink een van die lekker dinge wat vir my goed werk is as ons gaan kyk na dekodering, as hoe ons die woordjies opbreek, veral in vakke soos geografie, geskiedenis. As ons seker is ons gebruik kleure, die woorde teen die muur lekker opgebreek met prentjies vir ons ouetjies wat dalk met 'n spesifieke leerhindernis sit wat nie die woordjie noodwendig kan lees nie. En wat ek daarbey wil ook saam sit is om audio support in te bring. Krizan het nou genoem van die leerder wat jy so leer. Mamma, neem daar die stukkies op jou voice note en stuur dit dan vir die leerder soos wat hulle visueel leer, ook om die auditiewe in te kry. Hoe breek ons daardie woordjie op? Of selfs die prosesse van weer eens geografie, natuurwetenskap, geskiedenis, dat hulle hom nie net sien in prentjies nie, maar dat hulle hom hoor ook, sodat waar hulle nie self die woordjie kan lees of uitspreek nie, dat hulle ten minste daai audio repetisie inkry. Dan natuurlik is daar nou baie ander mind maps, lekker groot, orals in die huis, op alle platforms, op die spieël, op pappa se motor se venster, op hoe meer hoe beter. Ja, ek hoop dit is 'n Ford en nie 'n Porsche nie. Maar probeer dit vir hulle lekker ook maak. Die visuele is nie net prentjies nie, dit is dalk op ander maniere, op ander objekte, gaan skryf met, jy kry ongelooflike lekker makers, deesdae by P&A, that can write on glass and on dads, on the tiles, on everywhere to make it engaging for them as well. And again, if they walk past it, they repeat, they see, and it's visual throughout the study roster and routine.
That's such wonderful practical advice. And I always say, I think, Sunay, what you're also talking about now is including all your senses, right? Yeah. Yes. And there's many studies about that since early childhood, including senses to learn. And I mean, with babies, we actually have them taste lemon and touch surfaces. So I think including all of that when studying is also ways to remember information. So that's wonderful. En die lekkerte, dit moet lekker Ja, wees. dit lekker is want jy onthou dit so, né? Dit is mos nou maar jy maak daai koneksie aan hoe jy dit ervaar het en ja, dit's baie lekker jy onthou. Ja. So what about children who have assessment accommodations at school, like a scribe or reader? Should they be practicing with those at home too? Such a good question. I think this is one of the things that I love about my job is to also prepare the learners beforehand, the learners that have all the concessions, definitely. Because again, they have to listen to the question, they have to follow on the paper, and they have to verbally then give back. Those are techniques that we have to learn. It's not, en ek dink as ek net ook so ver kan gaan vir mamas en papas wat dalk nie leerders het met konsessies nie. Konsessies is nie 'n kom ons help die kind nie. Dit is regtig Geen antwoorde nie, baie mense dink so, né? Nou, presies, dit is 'n regte tegniek wat hierdie kinders nog moet byleer om assessering wel af te kan lê. So enige mamma of pappa of huishouding met 'n specific learning disorder wat dan nou lei tot 'n konsessie, I think it is very important to practice that beforehand. Act as the scribe, do the role playing, ask the questions from an old test exactly how it would be asked and give them the opportunity to process the question and to reword it exactly as expected. As ek nou hierso sommer kan inval, dan ons leerders wat akkommodasie skry by die skool, die ouers is natuurlik welkom om 'n afspraak met een van ons te maak, laat ons sit en vir julle baie mooi verduidelik hoe dit werk en sal met julle dalk 'n vraestel deurwerk sodat julle dit weer by die huis kan help met vir jou kind. I could not agree more because that also lessens the anxiety and the uncertainty about the day. Ons het gelukkig, soos Janine noem, meeste ouers en kindertjies by ons wat akkommodasies het, ons het gewoonlik 'n gesprek met die ouers, maar ek dink mense vergeet baie keer, nê? So dis dalk goed om net weer so 'n refresher te doen oor hoe om te leer met jou kind. Sunay, as ek nou terugdink aan my universiteit dae, dan kom die woorde highlighting en cramming op. So ek dink baie van ons het daai tegnieke en strategieë gebruik, maar do they actually work and for how long does they work? Ja, cramming, nee, ons almal se roosters was mooi voor die tyd uitgewerk. Nee, dit is natuurlik lewe gebeur. Daar is vakke wat ek weet veral ons senior fase se laaste vakke dalk, die lewensvaardigheid pop dadelik in my kop in as een van hulle. Laat ons gou die aand voor die tyd cram om alles wat ons moes deurgaan gou in een sessie in te druk. Party kinders werk wonderlik met cramming want hulle maak ook staat op die korttermyn teruggee en weergee. Pragtig, hulle kan om die volgende dag weer insit. En dan natuurlik sluit ons tegnieke soos highlighting in terwyl ons besig is om te cram. I think the positive of cramming would definitely be to the next day it's still fresh, they can. But I do want to put a big but here. Just remember, under any stressful situations, such as an exam, if you have learned by only cramming or studied by only cramming, whenever you are feeling anxious, whatever is stored in your short-term memory is the first thing to go. So parents, once again, the longer that you can spend on information and repetition and getting those, like Razan said, in through fun and extra stimuli is the better for it to go and set somewhere in might or maybe the longer term memory. So definitely, there are some advantages of cramming and using techniques as highlighting, maar ek dink vir al ons ouetjies wat baie volume digte materiaal veral in die volgende 3 weke moet inkry, maak maar seker dat dit julle as ouers maak dit tot 'n mate minder en fokus net op die belangrike, maar ook langer voor die tyd. En dan gebruik liewer daai cramming tegniek die aand voor die tyd om gou deur alles weer te gaan.
Nou kom ons gesels 'n bietjie oor eksamenangs. Ek dink ons praat altyd met die sielkundiges oor goeie angs, nê, wat jou eintlik opset vir goeie resultate dan, maar ek dink dis iets wat 'n groot realiteit is vir baie van ons kinders. So even though we try to make the exams and the time leading up to it as stress-free as possible, it remains a rather tense event for our children. Hoe stel jy voor dat ouers hierdie emosies benader? Sjoe, ek dink om eers as ouers net lekker awesome taal, né? Want ons angs dra in soveel mate deur tot die leerders sonder dat ons weet. Dis mamma se lyfstaal, dis mamma se gesigsuitdrukking. Dis gewoonlik die mammas, ek is jammer, mammas. Ek moet vir jou sê so ons baie gretige pappas. Rarig. So moenie hulle weggooi nie. Ekskuus pappas. Pappas gewoonlik deur die stemtone nogal dat ons dit hang ook baie van ons as ouers af. Hoe meer ons verbale, ons gesigsuitdrukkings, ons manierismes in hierdie tyd kan beheer en bestuur, hoe beter. Al is dit onder druk vir ons, want ons weet al hoe om dit te hanteer en te beheer. Maar ek dink dit begin verseker daar 'n rustige huislike omgewing. Een van die dinge wat ek raak gelees het was om maak dit okay. Make it a norm that anxiety and stressful situations they are a part of everybody's daily life. So talk about it in your household. Why all of a sudden in assessment times is my tummy feeling upset? Or why are my palms sweating? Or why don't I want to go to school? Talk it through with your kids and explain to them the connection between the physical and the psychological. En ek dink hiersoos en hy is dit ook so belangrik om die voorbeeld as ouers te stel van wat doen ek in daai situasie? Gaan ek nou nog 'n glas wyn gooi? Of gaan ek vir 'n stappie gaan? Jy weet, watter een is dit? Hoe hanteer ek daai angs op die oomblik? Perfek, daarmee kan ek saamstem Janine 100%, om dan terwyl jy dit normaliseer in jou huishouding ook seker te maak, wat is ons plan van aksie? Wat gaan ek doen in 'n situasie waar ek voel my maagie begin pyn of ek voel 'n naarheid opkom? How are we going to handle it? Definitely, and you lead by example, not only by projecting your fears or your anxiety, but also when you are in the situation, how to handle it. But that's difficult. Dis moeilik in 'n assesseringstyd om nie aan te jaag, om nie 6 keer te wil oefen nie, maar weer eens, hou ons asem, and we sit back and we go for a walk. How better can we assist them then? Dis reg. Ek dink ons is deesdae in so prestasie gedrewe kultuur en omgewing. So the anxiety is often not just leading up to the exams, but also after the exams, van het ek goed genoeg gedoen? Jy weet, en ek dink baie keer, jy weet, as 'n kind voel hy het nie 'n 7 gekry nie, dan is dit nie goed genoeg nie, en dis nie waar nie. Jy weet, maar dit is hoe hulle voel. En wat maak ons met daai emosie, want dit is ook tog daai anxiety gevoel aaklig. Verseker, en ek dink veral as mens nou al hierdie resepte volg voor die tyd, en jy as ouer sit in, jou leerders sit in, jou huishouding sit in, en dan kom die verslae terug en die toetse terug, en dit is dalk nou nie 'n kode 6 nie, dis dalk nou 'n kode 4. Weereens gooi ek dit so klein bietjie terug op ons as ouers, what are our expectations of our learner? Are we also being realistic of what our learner can achieve? And especially in a very good school as Everstal, are we trying to set them up for failure for expecting of them a high code, or are we guiding them even through the learning process? Remember, we are not working towards a 7, or we are not working towards a 90%, but the input. What are we putting in? Hoe lyk ons routines? Hoe lyk ons studie? Wat het jy ingesit in hierdie 3 weke? That is what we reward. Ja, die punte is natuurlik ook belangrik tot 'n mate om vir ons te wys was daar progressie. Het ons dalk kwartaal 2 of kwartaal 2 is eintlik 'n lekker kwartaal om mee te meet, om te sê kwartaal 2 het ons dalk 'n 3 gekry vir wiskunde, hierdie kwartaal het ons 'n 4.
great, daar was progressie. Again, reward what they have put in, and the small victories, I think is very important. Mens kan, so nou, jy weet, in plaas daarvan om na die kode te kyk, partykeer moet mens na die persentasie kyk, want miskien is daar net 'n 2% verskil, maar dit is vordering. Wonderlik. Ek gaan sommer net gou 'n bietjie raad ook ingee en ons stel dit baie voor vir ons ouers ook, is om juis ons leerders wat moontlike hindernis tot leer het, om nie altyd die verslae net dadelik vir hulle te gee nie, en hulle voor te berei. Ook weer eens na die tyd deur te gaan om te sê, goed, kyk gou hoe hard het ons hierdie gewerk hierdie kwartaal aan, en dan spesifiseer jy. Ons praat baie daarvan dat, net soos wat ons beplan, gaan herevalueer ons na die tyd ook. Dit help hulle en it empowers them to also feel a part of the process, even if the process is done. And to then make them aware of possible regression or reward them for the progression. Those are the areas. So now I could not agree more. So ek en Janine is nogal groot voorstanders van om jou kind op die laaste dag van die eksamen of assessering te neem vir 'n milkshake of 'n koeldrank of wat ook al, net om te sê well done, jy het nou jou beste gedoen en jy het hierdie proses saam met mamma en pappa of jou tutor of wie ewer deurgesien, en ongeag wat die punte is, jy het nou daai deursettingsvermoë vir ons gewys. So jy het hard gewerk. Ek dink ons bietjies doen dit albei met ons kinders, so daai ook insit in plaas van net te fokus op die eindproduk, punt, nê. Vier daai ons het nou die dag in ons skool die drive gehad wat gaan oor veerkragtigheid, vier daai resilience wat jy gehad het. Ja, en ek dink dit hou ook in positief verleer vir die toekoms ook. Daardie bingo kaart wat jy uitgestuur het. Ek dink aan die einde van die assessering kan 'n hele paar van daai blokkies getik word. Ja, ons gaan weer moet speel as beloning. Yes. And then something very important to know, sleep and nutrition during exam time. So I know a lot of our older learners, they think that they must go to bed late because they have to study late. So is that something they have to do? I think we often forget the basic stuff that we need. I always talk about those crucial bricks that we need, the physical aspect, and we forget about that, and we just concentrate on the academic. So yeah, what's your suggestion? And in preparing for this, I had one word in mind, and that was meltdowns. And I think that sometimes we only link the meltdowns whenever they are feeling overstimulated to the amount they have to study, but we forget about the crucial, the bricks being laid before we get to the meltdown. Genoeg water, genoeg lekker, daar's soveel eksterne goedjies wat mens kan bysit behalwe net 'n watertjie. Ek praat nou nie van die Red Bulls en die Monsters nie, maar ek praat wel van goeie ekstra supplemente wat hulle kan help, lekker Vitamiene C. Ons word ook nou siek. Hoekom? Want ons liggaam is onder druk en onder stres. So as mamma en pappa dalk in die huishouding kan seker maak, soos wat ons voorberei, is daar genoegsame dinge om te eet, nie net voor ons studeer, maar ook terwyl ons studeer. Daai snackers, ons het baie snackers in ons huishoudings, maar laat dit iets is wat nie te veel suiker het nie te veel sodium het nie, laat dit regtig gebalanseerde maaltye is. Weereens, dit sit baie druk op die ouers ook, because we have to be prepared. We have to know that tonight when they get home, it's not only a quick air fryer fish and chips, but to maybe add something to tonight's fish and chips, even if it's just a drink to supplement the dietary intake. Beet in 'n bottel. 'n beet in 'n bottel. Asperges. Jene, my kinders harte weg. Myne is al bottels vol beet. So as ons 'n lysie moet saamstel van omtrent 5 belangrike dinge wat ouers nou mee moet besig wees vir eksamenvoorbereiding. Wat sal dit wees? Dit is nou die vraag wat ek nou voor die tyd gedink het. Kyk, hier's nou baie goeders wat ek vir die mammas en pappas kan insit as eksterne supplemente. Maar ek dink 'n geestelike voorbereiding en geduld vir mamma en pappa. Ek dink as ons daarmee kan begin, as jy voor die tyd vir jouself daai geduld en daardie ekstra kan insit om te sê, dit is die tydperk waardeur ons nou gaan, kom ek ground net gou myself en kom ek kyk gou hoe kan ek die beste wees vir my leerders. So kom ons begin dalk daar.
kom ons begin by daai self-care en self-awareness en ons skiet dan af en daar af. Secondly, I will definitely say is a good study roster, but also to keep in mind the outline of which were given by the school, to not go and study all term 3 and term 4's work. Eversdal is one of the een van die min skole wat nog baie mooi ook afbaken wat om te leer, gaan fokus daarop, mamma en papa, gaan kyk, hoe kan ons juis hierdie baie digte werk vir hulle so bietjie minder maak deur die afbakening te volg. A regulated household, in my opinion, is again difficult for us as parents, but if it's constant routine, regulation of your emotions, I do think it contributes to a peaceful environment. Dan, soos wat julle gesê, ook Razan ook gevra het en genoem het, balanced meals, healthy snacks in between, and making sure that is a part of your constant routine and planning. En dan, ek dink vir my, is dit verskriklik belangrik om heeltyd te sê en te motiveer. Of dit nou is deur verbale motivering, of dit nou is deur bietjie motivational podcasts in die oggend. Jy ken ook jou kinders. Jy weet wat trigger hulle en jy weet wat motiveer hulle. Maar jou motivering, dink ek, is ook baie belangrik vir hulle om heeltyd konstant te motiveer en nie net te druk nie, maar te sê, ek is al klaar trots op jou. En hoe meer ons dit kan inwerk, al rol hulle oë, or even if they shut the bedroom, or even if they do get frustrated, just that motivation is important. So Sunay, if you could give parents just one piece of advice, I know that's quite difficult. Yeah. As we head into the exam season, what would it be? Oh, if I say this, it comes down to us as parents, and no pressure. That is a very hard sentence to hear, because we would like our kids to be independent. We would like them, at least in grade 7, to say, I've got this, I'm on my own. But it comes down to us, making sure everything is planned, making sure your household is okay for the next 3 weeks, and then your own personal input, your demeanor, your facial expressions, your calmness, that all steers the ship. And if we can go from a place of I want to say a brick, an important brick, like you say, like that, then we know that we can succeed. As dit gedoen is, dan weet ons kan ons kinders op al die areas help en ondersteun. So in short, it comes down to us. So Sunay, my own mom always says, it's the joy of parenthood, right? Yes. So jy moet hulle neem jou kruis op en dra hom, so. Ja, en dan ek dink ook, ekskuus, net om by te las, om dan nog steeds vertroue in jou kind te hê, dat julle werk nou al so lank aan hierdie resep en routine, dat om hulle genoeg te vertrou om dit ook op hulle eie te probeer, tot 'n mate, weer eens, jy ken jou leerder se profiel, maar ook om ook oor te gee op 'n stadium en te sê, mamma vertrou, papa vertrou, you've got this. So ons het nou al 5 belangrike dinge. Ons het al one piece of advice. En kan ons nou asseblief nog 'n final word of encouragement kry? Ons het nog hoor verskriklik, ons gaan suffer Janine met die volgende Ons moet die week kruis na. dra. Oh, julle praat ons moet in. Ag, julle beweeg, en ek dink julle ouers, net so 'n bietjie om saam te vat, ek dink julle beweeg in 'n ongelooflike kring van ondersteuning, om deel te maak ook van wat Eversdal oor die laaste paar en vir die volgende paar jaar probeer doen is, en ek kyk nou, soos wat ek hier sit, kyk ek vir dit, is om saam te kom, om vat die skool se hande, gebruik die afbakening, e-pos die juffrou, maak seker julle is gerad vir die assessering. Julle is nie 'n eiland nie. Hier het Janine nou net weer haar hulp aangebied as 'n leerondersteuner. Phone the school, make an appointment, make sure that you reach out to use the resources you have. It is not always needed to buy resources off the internet, even though it helps and supplements. Use what you have. Use the tools, use the people, the teachers. En ja, ek dink daai is belangrik om 'n gesamentlikheid te vorm en om saam deur die assesserings te werk. If I can just also adding to a community, a feel of community, is to make sure you focus on the whole process and not the progress at the end. Focus on it holistically. The prep,
the learning and the afterwards, and make sure in every step of that, you try and make it a positive experience for your child. Sinay, thank you so much for joining us today and sharing all your expertise. This has been so helpful for many of us. Ja, baie dankie Sunay en weer eens wil ek sê, 'n uitnodiging gee, kom gesels met ons as jy wil weet hoe om dalk 'n bietjie meer visueel in te bring in julle opsommings of as enige vrae het, asseblief kontak Learning Support Department at Everstal, and remember, you're doing a great job supporting your children through this season. Tot volgende keer, totsiens.